Pemirsa pemargin vaksinasi tahap kaping kalih ring Kabupaten Karangasem sampun kelaksanayang. Dawek tanggal ulu likur lintang galah vaksinasi sampun kekawitin. Krama sane pacang margiang vaksinasi ke Aptiang, mangdene disiplin anutin jadwal sane sampun kejantenang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Gusti Bagus Putra Pertama nguduhang Majang Krama mangdane anut ringgalah ipun. Sangkaning yening tan anut ngemargiang jadwal inucap nenten Presiden molihang SMS sane medaging sertifikasi vaksinasi. Sertifikat pacang kakirim merupa SMS. Pet Prade pemargin vaksin nenten anut ring jadwal janten sampun krama nenten 5 SMS. Tios anut ring jadwal pai ketandane talengap tiang krama mangdane masti kayang nomor telepon sane kaatur ritat kalau vaksinasi sampun patut tur terdaftar nganggen nik. Genah vaksinasi tahap kaping kali puniki kelaksana yang anut ring pemargin tahap pertama turmani keayahin sareng petugas sane sadurung nyani. Putra pertama ngap tiang krama sida muputang pemargin vaksinasi kantos ping kali puniki. Pemargin inucap kelaksana yang pindah ke silih tunggil pangupaya sajroning megat panglala COVID-19. Nenten wantah vaksinasi, krama taler musti tegep ngelaksana yang protokol kesehatan. Sekali kauningin ringgalah ungkuran panincapan kasus COVID-19 ring Karangasem sayang limbak. Puniki memargi sangkaning krama katurek saindangan ngeluputang prokes. Tios punike mawinan tracing kontak sayan rajek kelaksanayang. Yunda dan pos kuningayang.